Pararepo meno piti pene piti ahuru mahitu. Te haamaitai o Iotama e te paur au te ati amona iana. Te matahitita au mapai iar iai Iotama. Ho e ahuru hui o na matahiti e ono ti ahapa i te ar ir aha i Yerutarem. O Yeruta te oautuana me tua wahine, e tamahine nā tātota. Warawe o iei te prauti ai te aro o Yehova, mai tā tāna me tua mai tā uti atu ar. Ai tara o ia i haere i roto i te hiero o Yehova. E te vai ino noara te mautaata. Ua patu hoi o iei te uputa teitei i te whare o Yehova e ni atu ai te patu o Ofera. E wahirahi te ipatuhia e ana. E waf ati a o iei te oirei ni ai te mau a o Iuta. E i roto hoi te mau wahi urura aura, ua patu o iei te whare eta e te pare atua. E ua aru hoi o iei te ar i o te ati amona, e paui hora iana. E ua hopoi maira te mau tamar ia amonai nā tāre ni ari oho e hanere i taua matahitira. E nā tora tito nā hoe ahuru i te tautani, ho e ahuru hoi i te tautani i te terite. Nā reira te tamar ia amonai te hopoir ai te matahiti piti e te toru. Mana tura i o tamano te mea waf au o iei tona i te aroto nā tua o Yehova. E te toe au te prau o Iotama, e te mautama i nana, e tāna mau haere I na hawa papa e hia i roto i te puta te mauar i o Itiraera e Iuta. Wa te o iei te matahiti tā au mapae i ari i ai oia. Ho e ahuru hoi o na matahiti e ono ti ahapai te ar i rā i Yerutarem. Wa ta autoi hora i o tamai o tōna ramau metua. E wa tanu i hora rato iana i roto i te oire o Tavita. Mono hia era o iei te hau i te tamaitira ia ahata. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.